HD sang liana Trensom pakhat na politics amin potlut MP kaniveta Bengaluru Press Club in IPS atanga July ni somthum sang ni pathuma ka pension to tur chu thlana program special takin min siam saka hei I retire don ta a enge ti itum politics ai lu donem min tia mi puila matangin som na local te omani chuan ai ti a harview mai thei ti in ka changa ka chhanna chu atuk chanchin bu sang sanga lo chuak ta a cholkar khatvel hnuwa chun political party sang sangin min ron beta hloma 14 Lok Sabha in thlan a hnai to wangania July ni khat sang ni pathuma tang chuan IPS retire kalo ni veta a ka pension madaya an hne na thok tura min lo hual to tu Texport Overseas Garment Export Company chuan security consultant turin July ni khat zinga tang chuan min ron hruaya ka zom ta hala office nuam tak facility sport hatak lopo DGP ka ni laya ka hloaya tam vehicle allowance ta min pe a chutia lungoi taka ka na thar ka thotan mek lai chuan USA Washington DC atangin International Peace Mission nuaya Peace Ambassador na thok turin somna ka muta a chutia du thang theidin huna ka omlai chun assembly le parliament election alo naita a political party rang rangin min ron thoi ta hlom bok nen ka in dai lo ta hle maya min ron mutu hnum ber chu BJP an ni a Bengaluru North Parliamentary Constituency an PM candidate tan min ron soma he constituency a hian congress lun pusike Jafar Sharif Musalman Kumsum Sari Palia upa Central Sarkara po Railway Minister lo nito hemi constituency a voi ruklai a zona MP lo tling to suka khintur candidate somthum pasari te zinga lian berle hu phurom berani a ani lo hi Pudev Gauda Prime Minister ani laya Civil Aviation Minister lo nito PCM Ibrahim chu ka khintur aom boka chu tianga Congress pachal han khin chu apa hle dona ka riat baka BJP le pol dang dang ten ti tlak tuma an lo beiron to thin ma se an hne thei ngai lo khing thla thei tura min ring sim sim kha ro pui katia pathian hne na riat tir chungin min som na chu ka pom ta a ma se ka o ma khan BJP in Hindu sakhuat tilar tumna policy mangin Christian te anek chep tia thu thang ka riat chu engti zianga ti in ka zot fi ma sa vekani Hindutwa hi Christian te nek chep tumna policy ni lovin India rama cheng te in pum khat le zualnan le mitin kan in ti Indian thewa thati namayani sakhodang le pol dang te donan Hindutwa policy hi man tur ti engma om lo tia min chan na chu thato ka riata wangin tu BJP candidate tura min som na chu ka pom ta ani engpo ni sela Daniel le athian te sakei baknei huanga pailu an nia pathian ina control tlata wanga sakei baknei te an che theilo ang khan keipo BJP huanga hanlut ve phot maila pathian zara thila dang lam chovin an ni pon tha chho ve mayang pon lama tanga do to lovin chung lama tang nge ina tul huna pianga ban kalo phar thina ga thil dik lo ti an tum te kalo dang thin don ani pon lama tang ringota BJP be tum hian omzia nei thei tak tak don suang lo katita a ti chuan BJP zom lo tura min du le min ngen tu Christian eng mozat omma se ka zom ta thawani ti chuan BJP ho tu te chuan Airbus 320 in executive class a Bengaluru atangin BJP headquarters New Delhi a min phur chhota a zaom takin BJP president Puven Kaya Naidu an national level a media TV le chanchin bumi te ma a ran pa a min lak lu na in khom sia min lom lu ta a min welcome na in khoma BJP president in thu asoya chuan min faktong kam thle a digna lerin omna konga BJP timing thatur partitan aset lu tak le chen fak om tak kan nge ya be sei thu te asoya Christian ten min rathiam lo 14 Lok Sabha in thana BJP MP candidate a kalut ta kha Christian te zinga rathiam lo an tam hle maya lo ni a Christian te chau ni lovin Musalman ho tu te po in min lo do ve bok chu ni in then khat phe chuan van ram kong ka lo phang ti hial min lo puya na sa takin min tong trai sak pha nge ani chu tiang boru kara chuan min du sak tu le min tong trai sak thin tu Christian nu pakhat polain chuan phone in una pa lungai me su BJP hi Bharatiya Jesus Party a kan siam donalom aron ti a Pu Francis Colasco IPS retire
DGP pension to u anga kalo en thin po chuan BJP ka zom khapoya ti ve em maya lekha min ron thon hiala a lekha ka chan le na chuan ngoite BJP hi Bharatiya Jesus Party a siam rotna te po me ka sin ka hanti chu atuk chanchin buthen khata sanglianan BJP Bharatiya Jesus Party a siam atum ti inan ron suata a BJP ho tu te chu sangliana ti dan chu ti inan ip choi man hial ome ma se ke chuan don't you worry I will take care of it lungai su ka ching felang ka ti sakle mai si ti zonga tampha hle ni ome Karnataka state a chuan sangni pali assembly le 14 Lok Sabha election kha arwala nei ani a sumpo ka sentlem pha hle ke phe chu India ram MP candidate jinga sentlem ber kani hil karing khang te po kha pathian in min thruina zela ka nga ya kalom em ani Lok Sabha election chu ni som ni thali sang ni palia zo ania pathian in min tlintir chuan amanatan min du aniang ti ringin MP result kha ngak kania min hrechiang lo tu tam takin North East mi le ngal state danga amizo puite omna po ni lova engtin nge tlinte lulang ti in katlinan ring hlom lova ma se ni som pathum thlanga sang ni palia result puan ani chuan katling ta si kawang lai hun le ka thiam na ka ngai tu na le ka chak na zong karna taka mi puite ta na manga mi puite ta na kalo in pumpek thin zia sha rengin kan he na lom thu soilet venan parliamenta min vote ling chhota ni ber khan ka ngai ta ani MP kan ni ve ta a ni khatsu NDA sarkar ruai tu le PM ni to pu Atal Bihari Vajpayee nen Parliament House a BJP office a falin minutes som ni pangalai thingpui in sungin kanin koma BJP in political party ani na anga ati trul ni aka ngai thil eng mote ka soipuya Lok Sabha som pathum na khan BJP kai ruain pu Atal Bihari Vajpayee Prime Minister ni na nuaya NDA sarkar alo-dinga amachi khan Congress sarkar punara Simha Rao PM ni na nuaya Puman Mohan Singh Finance Minister ni in economic policy lama zalen na nasa takalo omta a kumsang kajakua somkua pakhatatanga kuwa ni chawa khan India rampum puya sumdon na lama nasa takin zalen na le mason na alo omta ni kha zalen na policy kha NDA sarkar in an tho thadra chalin India signing India engta ti campaign outla mangin sakta viawa le chak chhozel tura in ngain Lok Sabha tram tom nan tharuk lai ala omtia tlingle nge tura in ngain 14 Lok Sabha election nei ma NDA in an puang ta kha ania ma se an be selerin anga majority ni phatasi lovin Congress ruina hnuaya UPA sarkar loading ta zo kani kha ammalama soito angin BJP in 14 Lok Sabha election na an PM tura min som na chupomin BJP candidate kanita a asama pu promote Mahajan nen helicopterin kan han campaign dun ta zaka chumin nuwa Purajnath Singh BJP national president nen Nagalana le Meghalaya helicopter booking kan han campaign dun le a India ram NDA sarkar na nuaya na satakina engin khovel pum pui mu tham khopin athangin ma ason to a India signing NDA nuaya India eng suak mekta ti in campaign na te kan han out thina ma se BJP kai shuai NDA chutling le zo talovin opposition an thule ta a election commission ne na rop na pomani 14 Lok Sabha candidate ho te chuan returning officer pindana vote share chu TV ale computer a kan thlir thap maya achang chuan min hnai bertu Congress candidate Jafar Sharif Khan vote singriat sang ni ten min phak lova chutia kan thlir reng lai chuan Congress candidate Jafar Sharif a vote mu kha chak deuh mai na ron pong chho ta zot mai ka agent te chuan engti ziange ti in an tlan chuak ta ngala tabulation room vote belkhom na computer room an vakal chuan phalna nei lo mi pani an va muwa an chuatira tuma phalna nei lo chu lu tir lo turin an duty ta ngala chutiang kara chuan pathian zara vote sing thum sanga in katlingta ani anhuwa ka ngai tuale in computer room a vote belkhom tu te kha candidate vote thlak thlenga chaktir zok turin cheng nuai somli somnga peta sela ne tu ani mai don ani ti ka mu chuak ta a hemi chungchang hi election commission of India nena katiti puya counting procedure siam that turin rotna haziakin ka pe boka karotna chungai poimo in vote share dan
karon na chungai poimo in vote share dan thar siam ani ta nge a alom ka ti hle tunhua vote share le bel chungchanga thil diklo aum to lo nan vote share live video camera in lak vek tur ti tele candidate agent ten vote share dan kim chang taka enin adikle diklo an chian vek nuwa chau result si ta adik ti nem nge nan an ming an sign vek tur ani ti te chu man ani ta boka election commission in kathil rot hi ngai poimo in counting procedure full proof diklo thei ani to lo na tura ti dan tur karot chu pomin anu loka in thlan omna Assam Kerala West Bengal Puducherry le Tamil Nadu a man ani ngal thu le tha anti thu election commission in ziakin min ron hring nge ani vote bel thleng achunga soyang khian thil diklo but pakhata om chu vote za som ni pakua ka mu kha ka ma chia independent candidate vote a belin a vote mu pakhat kha ka vote a bel ani thunga tichuan za som ni pakua in ka vote atlem ta ani kha thil diklo kha keile ka agent ten kan mu chuat laya wangin record siam thatlovina om hlen ta nge a lo mu ma ilang chuan vote share thatir le nge tur kha ania apoi hle ka vote engza chi nge an lo son bo ti hriat thei ani talo hei po hi election commissioner ka thlena ma an lak tak thu po min ron sila lomom ka ti hle parliamenta kalut veta 14 Lok Sabha MP ni tura thlan thar te chu Indian Constitution dungzuya rin om tura intiam kamna nei turin parliament hall khatin kan thu mur maya balcony le gallery ate chuan chung khat laina hnai thian tha te le mi pui an thu khat tlat boka ka intiam kam ve na hun alo thlen chuan a khun khan thei ang berin bible chunga kut ngatin midang te tiang bokin pathian mingin fellow na tel lova ram rong bol tura thutiam chamna ka han nei ve ta a ka cham zo vele chuan BJP lamin kutle do kan beng mevin ring tok takin min welcome khati takamin welcome kha congress pachal tu ma hne theilova in ngai to pu Jafar Sharif ka hne ta ka wang po kha ani ka ring tichuan ka thunna tura min ruat saksin number zanga somni panga a chuan ka han thu ve ta a pathian hne na lom thu so in ril ru in ka tong trai nga la ril ru chung ril taka thil mai lo takani ti ka ria a manglam te po ang rumin ka ria ka seat number po tha ka ti hle a kongbul sir seat ani le nga la MP dang te khub le malpui hu ta lu le chu angai lova ti zia ka ti hle MP ni thar te chu a hnung lam tlara min da hloma ka han hoi vela then khat smart fel le fin mel tak then khat sa du puan eng sin taksa po khu pum hlum manglo an nia then khat an nam diar lu khum ngat khum eng tak soi tur nei ve ang moti tur khopalang mol le lang thing te an ni boka then khat tar to tak mi chitin reng hi kan nirngot mai kabulami hian ram le mi puite tan eng tak ve nei ve ang mo MP ani chungin eng tak ti tum ve ang moti te ka ngai to kual na sa hle thin a hlimom na le a phurom na rula MP ni na ina kentel ram le mi puite rong bol na chungchanga mo phurna sang tak chu thatak le zom takin atira tanga atop thlengin hlen chu a hu phur om don zia ka ngai to na alo lang hal boka kumtinin parliament session voithum a oma chungte chu budget monsoon le winter session an ni a session a oma piang in kalkim katum thina ma se kabial lama na poimo eng mo le thil man mo thlak te ti tur alo om thina wangin za kai kim chu a harani bermai Karnataka atanga BJP MP som paria jinga ero kumkhatna a hanral chuan kalthatlama pathumna kanipa a attendance register nitin sign ani a sign lo chuan parliament ni khat kai man cheng sang ni mu lo ani MP tam tak chu ming sign in parliament hall a polut lovin an kalbo le mai thin an lu point minute tlem te chau thu in an kal le mai thin parliamenta in haubuaina Speaker local vele protocol dan angin kan loading vek thina opposition leader inemo ep to opposition lammi tu inemo speaker po ala thutfel ma in thom an han nei tran ta thina hun hlu tam tak in hau buainan le beng cheng siam nan khoral an thin opposition lama om kani awangin ke po aw beng cheng turangai kani ma se kan aw beng chen chan tam jok chu tul lova ka ngai awangin ka om ve mai thin beng chen chan ber chu parliamenta thil soi hriat theilo tura siam le thil lo record tu ten thil an lo hriat that hlei theilo na tura beng cheng siam ani opposition na ber chu ruling lam sarkar do
nial le ti buai ni ringot maya chu wang chuan ram le mi puite ta na thil tha le tul soi hova dap tlan ain sarkar ding lai policy soi nom ne sak le soi chiat ani ringot mai atir lama phechuan police a discipline ne na khosa thin kani awangin harsa ka tile zuala aw beng chenga piang chu marshal hovin nor chuak zel mai se ka du thin anu zela po dinga aw turan ti te hian run dala minute ni khatte kading ve chau thin enga tinge ni tin hetia kan ti mai le atulem ni tia BJP MP thian te ka hanzo suan anni point kan sarkar line min ti buai thina anti angin kan ti ve nei hi min ti san maya makka ti hle sab ram rang ale mizoram a hetia nga in ti buai hi mu tur aum lo tluk ani line kan parliament ale state assembly tamzo ka te chuan kan democratic right alom tia in thiam chopin in au buai na ni tin MP tele MLA ten hun an khoral thina apoi ngot mai in au buin lon lo nei ani reng mai chu politician ho chuan parliament at husoi member ten thu thar le thil tharemo sarkar lamina mongai tu atura an rot changin adu du in thu soina huna dil theya ma se member ten member dangte thu soi in ngai thlak sakhia khat em ani thu soi huna lo thlenga man mo tura in tur na hnuaya arang thei ang berin kan han soya a soi zo apiang an ho hal zela thu soi kan in ngai thlak sak pe lo ani ber mai kan thu soi te record vekani rualin a soi tu te nemo sarkar lamina mo anulam zela bo zui le ngai tu zui na an nei to chuang lo ni berin alam tu thu soi ber khange man tangkai ni ta ti por a hriat thei to chuang lo ashil hai thlak du thin khop mai hei hi parliamentary system a ti fel ngai lai pakhat chu ni in ka ria politics khel hi thil ol sam lo takani line ti ve mai du tan po a minga ti ve mai a thei tho bokani politician ni turin mi eng ange ngai tun lai a fiam thu ti taka an soi chu politician ni tumtan zirsa na ngai lo black money tam tok ne ya dang nal to ka tong theya achanga men rum le in ti hlo oma atul chuan in sual po pe reng mai engkim ti theile ti du zel mi ni angai ti ani state puitling to Kerala a te chuan nakina politician ni tumte tan training lak na tur school hon antum antile to pe kha mi fel le midik le khathiam sual na huwa ado pathian hlau englai po amire theile tranpui ngai te khongaya tranpui pe te kan thlantlin thei thin si lo awangin isua local ma lo chuan ro rel na dik khoi hmuna ma om ngai don lo ani ti chiang khop mai